Dobra žetva zahteva redovno ulaganje. Proizvođači đubriva i pesticida nude bolje opcije za povećanje poljoprivredne produktivnosti. Ono što vidimo je obilje aktivnih supstanci i novih i složenih obrazaca primjene, kao i naravno jedinstvenih formula. Savremeni poljoprivrednici imaju desetine rešenja u svom arsenalu, kako bi bili sigurni da je zemlja hranljiva, da biljke mogu da rastu i da se mogu zaštititi od parazita, korova i bolesti. Svaka greška u primjeni može da nanese žetvi veliku štetu. Prekomerna upotreba agrohemikalija iscrpljuje zemljište i uzrokuje zagađenje, što zauzvrat štetno utiče na useve. Vreme je da se vratimo na početke. Ovo je organski preparat za tretman zemljišta pod nazivom Relikt. Relikt je ekološki i bezbedan proizvod. Sastavljen je od soli huminskih i fulvinskih kiselina. Ovaj preparat je potpuno organski. Relikt je nastao u saradnji sa naučnicima iz akademskog rada u Novosibirskoj. Rastvor nema sintetičke ili štetne elemente u svom sastavu. Proizvodi se od uglja leonardita poreklom iz Kansk-Ačinskog basena. Ovaj ugalj je rezultat biosinteze drevnih mikroorganizama. Izvor ovog smeđeg uglja je jedinstven. Dobija se iz ležišta koje su u srcu Sibira. Relikt ima jedinstven sastav koji sadrži veliku količinu biološki aktivnih oblika humusnih jedinjenja. Svi sastavni materijali koji ulaze u relikt prolaze kroz nekoliko faza kontrole kvaliteta. Naš preparat, koji je nastao u srcu Sibira, može se primeniti na svim vrstama zemljišta, na svim vrstama geoloških lokacija. Relikt je bezbedan za životnu sredinu, životinje i ljude. Relikt je pogodan za velike i srednje proizvođače, kao i za male lične parcele. Povećava prirodnu proizvodnju na ekološki prihvatljiv način. Smanjuje količinu teških metala u zemljištu. Također, povećava plodnost tretiranog zemljišta. Huminske kiseline poboljšavaju strukturu zemljišta, kao i nekoliko drugih parametara. Teška glinena zemljišta postaju rastresita, a lagana piskovita zemljišta bolje zadržavaju vlagu. Relikt pokreće prirodne mehanizme u rastu biljaka, to jest povećava energiju njihovog rasta, kao i snagu njihovog korena. Relikt pomaže biljkama da se izbore sa stresom, koriguje unos mineralnih đubriva i uzima teško dostupne elemente potrebne biljkama iz zemlje. Upotreba relikta povećava prinose i poboljšava ukus svežeg ploda uzgajanog proizvoda. Smanjuje toksičnost febricida u usevima. Efikasnost relikta je dokumentovana od strane brojnih naučnih instituta sa praktičnim testovima primjene koji su zajednički uradili poljoprivredni autoriteti u Rusiji, Kini, Italiji, Španiji i Srbiji. Farme koje su koristile relikt zabeležile su bolje prinose kod pšenice, kukuruza, suncokreta i ječma, kao i kod mnogih drugih žitarica. Relikt povećava kvalitet zrna kao i njegovu veličinu. Ispitivanja su pokazala bolju integraciju i rast u sadnicama jagoda. Povećava se i veličina plodova. To smo mogli vidjeti kod nektarina, limuna, pomoranđi, banana i lubenica. Grožđe je postalo krupnije i dalo veći prinos. Krompir i povrće pokazalo je identičan pozitivan razvoj. Uz sistematsku upotrebu relikta, zajedno sa individualnim pristupom svakoj vrsti proizvoda, možete povećati produktivnost i prinos do 50%. On također poboljšava kvalitet useva i plodnost zemljišta. Mi se zalažemo za zelenu, ekološku poljoprivredu. Naš cilj je da postignemo odlične rezultate bez štete po prirodu. Koristeći relikt, vaš profit će porasti u roku samo 1 godine korišćenja.